season 4 kene kalong ka jing tip ya baro ki ba sai sunat management ta ki jing marathon de ki bla sai mare teng ne ki brang snang thamai rokum ju pa kandon ka that sora international half marathon ka ba ken sapanlong ha sora kane ka de ka sin ka balai ka benta te ka registration link nam ta kane kala pli tela da pikwa management ta nam ta kane pia ban register shwa yala de ka link sabu ko description te shwa ba pen register te pihak ban tip shwa ki jinon kam habe de berkane markibun ki ban sakali te pihak ban register online ki don ki kategori lightly ke don ka san kilometer ke ongka run for fun kana de free mendon kam siu by rung free kadon saka 10 kilometer kana pihak siu aspa tengka kadon ro ki age kategori nang ba ki bala has nem tatater bat ka 40 kilometer kane ka pihak siu 6000 tingka marwai mau 40 kilometer 6000 tingka marwai kadon ka elite kategori bat ka Meghalaya kategori berbat tang Meghalaya elites bere khabya compete bat kiwe bere ki bare ni kiwe state ro te tang kita lightly te ke jinon kam nam ta kane mau nda pla da register ka jing mare kan de arpui tarik jong manai September te ban register de ka last date kan de 10 tarik jong September pin shim le chim ki bib number jong phi mar kan ai ka bib number ka sa ka banyan kan ai phi ka t-shirt te phabale shim ha khat khandai tarik bat arpho tarik jong manai September ha polo hajen stadium polo te phable shim shang tu te haka arhoi tarik kin pin biang ka boss ban lecha ka jaka mare kan mau kin biang ka boss na shillong na state central library phab po yang tu san baje south teng san baje phaban po he po state central library te nang tu kin pin biang ka boss kin lecha do shasora mat wan phairu da ka juga boss non ka shu ban siu kila da pin siu ka tu ka buy registration kan mau ia ka 40 kilometer kin sedang na light so plia mut ba handeng jong ka mau kodok dan kin ia ka 10 kilometer kin sedang 10 kilometer na light so plia dan ia ka 1 kilometer kin sedang sha so rahi sejang solia te nang tu hi kin sedang ia ka 1 kilometer te kin sedang so ka 40 dan la cross ka 40 kin sedang sa ka 10 kilometer la cross ka 10 kilometer kin 1 kilometer kin sedang sa ki 1 kilometer ter bar ki penkut bai hapo mau smai kabos kan abe hang tuhi tekin sa ai ka refreshment ru kabam nang tu dan isawan phai dak ju ki bosi shadu sha shalong itu ki ba nang dai kasen kaban kong te ka jaka kalong ka bas tanat bhaba ne simental ada ka dai kasen bin kong kala la himpat jupo sora te kan ne kalong ka opportunity nap ta jong phi ban lek ban yo pej ki jaka ru marba ka surok nadu ka area nadu ka jaka ban pej kai tanat bhaba ne simta akjing mare tanam ta gine ki don ru ki price namta kinong mare hang nia page shoy kita namta ka 10 kilometer bat 40 kilometer ken sha betang yi bala khat pras nem sejrong tengmut ba kitu ki ba khat pras nem sepo rada kwa bana simenta phya bana simenta be ya ka 1 kilometer maka run for fun kana di free non kam su su te ka price namta ka ne kan mau kan ai kumba aspa ki special gift namta ki khna rate ma ki ba poisa khmat namta hadu aspa ngut kan ai special price namta jongki te mut bala la pikwa bana simenta bidang de hapo ka prasnem ka bele be ya ka 1 kilometer ka run for fun tenamta ka price namta ka 21k ini pe imta ka price namta ka 21k ande be ka prasnem sejrong te kandon be ka elite 21k ka ba phya ban ya compete lang bat ki bana bar state na bar jalaru te ka first prize kande silak san 4000 second nyup san hajar third san 4000 but consolation prize rengkat bat san ngut ki consolation prize ken ai ke balong mar 10000 marway te kane ke elite men te elite women ru ka prize kan dei kumju hi silak san pho nyup san bat san 4000 bat namtai consolation san ngut ken ai mar 10000 te namta ki 21 ki open Meghalayan matang ki na Meghalaya ki ban rung kane nilai teki ai ka price ka baningkong ki ai san 4000 lai 4000 ba ar 4000 ba lai bat mar san hajar ki consolation san ngut ki consolation kan ai mar san hajar te kan theiru kin ai kumju hi ka price kumba ai shinrang ten kawan sa ka 10k ha ka 10k bede ki dan ka age category ka balong khat phra hadu sa post nem te first prize kan ai lai 4000 second prize kan ai ar 4000 third prize kan ai 10000 mat sandali ki consolation prize ka balong san hajar marway tegi price juga kenteru kan dekum juhi dan namta ka open 10k run kabare namta ki basa post nem hadu san post nem te ka price kan de arp san hajar maningkong khat san hajar ba ar 10000 ba lai bat
consolation prize sangut mar lai hajar igen theru kumju hi kaju hi ke prize kin ai mar kaju hi dan saki badap sanpo san khnai snem marang ne gidon ke age category the first prize 8,000 second khasan hajar third ai spoja but sangut consolation mar lai hajar igen theru kumju dan saki ba nrupos nem sejerong kinai kumju hi 8,000 khasan hajar spoja but sangut consolation kebolong lai hajar marway te total price baro kapoi hadu khat rulak shipo hajar total price baro mo kata te namta ki run for fun kan mau ki first 200 finisher below 14 years of age ki bahapo khat house name can receive ya special gift namta kini emul bak ya mara be ya ka run for fun mo mar namta ki ba khat price name hapo kinamla are management ta ka shipo bat ka 8 kilometer te baro kenjo be ka t-shirt finisher medal remnyo be pala pendep kenjo be medal along with complimentary free transportation kata tanggal ada batai lupa ba bos ken sepen biang baik na Shillong syasora bat on pai biang Shillong te baro kita lebih kene kemudian ban pendap namta kene ban register kaling sapu about description pendap ka basuk bah ke ban subi online yang sedang pendap teng keteng di baro di detail lang tu ban subi bisa pada online lada himnang pihak ha ki banang ban subi bisa online kan mau ba te tangki ni jing petip matrai bila syai ba dalam pot syai sa komen apa comment section tangki ni kulisun